Пакјавнен дикутне шукарак мангава самар дикутнеги ек баро селамин поздрав бичалава джико самар дикутне хем селамин керава нормално самар прален кола совената исламско вероисповест и нормално ек баро поздрав джико са окола амаре амала или патева керав амаре пријателја кола со наеко исламско вероисповест но сепак итане аменцара кате адие сарсовечна евинген коваламен бучужо сохпети таро амаро хоџа имер ајдини сар веќе со најавингем комаре рекламе сар суинетуме на два шајпа теди кен значи кој си не о имам Азам Ебу Ханифа адалестар какелопе претежно лафи значи таро јек таро штарме сепија кова со ка покушина некако те кува лесте ко лескоро живото сар живингја саво сомукла аменге сојтано најправедно значи тешуна сарсино о имам Азам Ебу Ханифа. А мени семена два шајпа авдиве ко прво пути значи ко портаља таро хоџа имер ајдини тешуна кој си не акава мануш. Амен шунгентаро штарме сепија шунгентаро имам Ебу Ханифа, али авдие коламе на два шајпа, значи нормално доказенцар тешуна повише лестар којтано сојтано. Ме би замолинава самар дикутнен те споделинен о лайф, табите шај, нели това ко побаро број, хем то воламен, то укористинемпе и околада прајля кола со моментално, значи на неакате, ка укористинемпе која да вас со амен ка споделина о видео. Мешајте рикава катар веќе сар кој споделинала, па далеске аки унапред о Аллах нека наградинал тумен, баш и тумаро максимално придонескова со тумен акате, значи којакава број ширинена, односно пратинена мен ко баро број. Сар со вакергјум ширинено видео ко побаро број, табите шајте ресел ко повеќето праљато користине пе авдие акале шуже сохпетестар. Паламанде сар со дикена меакате реша женингјум емара клуб јектикни слика сар од прилика о имам Азам Ебу Ханифе изглединала сине, значи ја дава каму кав намерно манде палалко бекграунд, табите шајте волтуме на два шајпа и те дикен прилика лескри физиономија сар личинала сине. Ме авделе љуманге исто за помоќ ме прале дехране, кога со овда кашајте овала менцар хемте ко модериринел, со скетаро здравствена причине сим се на свало и агере да хари покушинава тена кашлинав, надинама дека ка успеинел, манге ко теко емисија кој значи мате кашлинав доколку кашлинава, тумена два ка опростинен манге. Сарсова кирѓум, ајде ширенено лайв, неко волко побаро број, споделинен, соске гигантично шужо сохпети авдие коваламен прво путите шуна ко социјална мреже или па тева кера ко портали, значи сарсо джанина сарсо тумен сиклесиентаро хоџа имер ајдини тешунен ексклузивно, значи асавке шуже дерсија кова со јаверте сигурно коакава начин нашти тешунен. Па далеске значи повикујнава сај прален, аллеске кој нафте споделинен о лайв това ко побаро број, табите шајте повикујна амаре хоџада за 2-3 минута, 5 минута на динама дека аменка почина амаре програма е редовно. Шукарите но те најавина исто дека туме на два шајпа те дикенамен и преку и платформа YouTube, роден Рома интеграцион обаозен, одоте значи колтуме на два шајпа те абониренен и агереда на не те нисаво програма, значи амендар наете те забистренла. Значи увек ковенко актуелно ситуација, увек актуелно табите шајте дикен. А кај програма иначе кашај те дикенла исто ко YouTube, сар со вакергјум абониренен Рио Сегул Сали или па Рома интеграцион обаозен, одоте колтуме на два шајпа и те пратинеме преку YouTube. Амен, дикенаме да веќе преку YouTube доста мануша и одолеске ка замолинав саринен, значи те споделинен о лайф несебично, те ресел ко повеќето о праља кола сока укористинемпе. Авдие, значи кераја лафи па неек пути таро кој сино имам Азам Ебу Ханифа, а кате кој бива верчане него амаро хоџа о имер ајдини, а карестар какело значи авдие лафи.
Аменка покушина која маре програме религиозна увек те дикате ана похари е концептија сако те кера, коте со ка покушина о соштар месепија те кера програмите около штар месепија, нормално коволша и серијалијада, доколку да допуштинала о време, нели, кој интересе времескоро, молате дека исто е хоџаеда, доколку адала шајпа и си, онда ка покушина те кера савко нешто ко серијалија. Значи, товен сарине задоволно. Сар со ова киргум споделине несебично о лайф, табите шајте овако побаро број, и тумен шај исто те дикен, значи фамилиарно ко YouTube, сар со вакирум ки платформа, шајте уклученето мене те дикено теда ки платформа YouTube, фамилиарно ко бара телевизија, шајте прати не на мен, доколку и сето мени се опучива, значи сојтано увези ете маја, онда шајте пучен, а менка потрудина мен да те објаснина доколку тано, значи повезимо ете маја. Сар со вакирум аква нако класично дерси, него аквајтано повише шуни баскете, шајте инхалирина, те укористи на мен. Значи, тоа мен уопште јек идеја или па те џанада уопште сар кој си не имам Азам Ебу Ханифа, котар со мукламенге овсар порука, со требо значи те запазина, са кавака овламено шајпа о амаро хоџа ој ајдин имер, значи аква сат објаснила менге ко теко е програмакоро. Ме би замолинава сама редикутне, значи споделине несевично о лайф, табите шајте овако побаро број, отприлика сат и 20 минута ка потрудина мен те и кера и емисија, и после това значи кадикате кера калестар серијалија коте со амаро хоџа и мери и те како те на спремно те поможнала мен, односно те наламен ги попаше и историја акале баре великане скоро, значи акава баро великани кој килоа пелафи јек тароштар месепија. Меби ко само почетак се нами керава е Асане, јек баро селами джико Асани, джико Ајнур Садику, јек баро селами, джико Неџо Исмаил, јек баро селами джико како Неџо, леските лескри фамилија ки манга е са најшукаре, о Аллах нека награди нултумен, а кате сако акава баро број со сиен, значи јек баро селами исто джико Ашмет Бахтијар, Мате Бистра исто о Амет Јуниор, јек селами Джилесте, Джико Миле Петрович, значи јек баро селами Джилесте, Джилескри фамилија, Джико Декран Берија Кадриевски, јек баро селами Джико Кемал Шабан, јек селами посебно Леске Калеске, значи јек баро селами Леске Телескре фамилија, ке Леске родителенге, јек баро селами јек катаре упутинеа менда, хем нормално Джико Амаро уважимо шево о Ибни Босневи, која со селами керајале катаре лета и Лескре фамилија. Мате Бистра исто како Кјамурани јек баро селами, Джи Лесте, Джики Лескри фамилија, Джико Ферди, јек баро селами Селина Зекир, хем Джико Сабит Круежи, кога со меѓанава дека време аканетано исто похари ко акшам намаз, али надинавама дека ка завршина, па и одма шајте уклучененту мен хемте шунада, значи акава шужо совпети кога со кај хелопетри страни, нормално амаре хоџаски. Селамин керава па најпути сарине несебично споделено лайф, тоа ко побаро број, керала пелафи, значи амари тема авдиве, кој сино имам Азам Ебу Ханифа. Ебу Ханифа, амен познато амен е доста лестар шунгем, ака на коламе на два шајпа, пообширно побувло, значи те упознајна акале великане. Јек баро селами джико Јашар Махмуд, хем джики Ерзумана Рамич, јек баро поздрав хем селами Сарсова Киргюм джико са амаре дикутне. Меби замолинава амаре хоџа, имаме похарите спреми нолпе, хем би замолнава исто тумене Аллајске коанав, значи споделине несебично о лајв, таби тоа ко побаро број, хем те укористи наменав диетар оваква шужо совпети. Сарсова Киргюм по прво пути ко портали кашунен нешто ексклузивно таро амаро хоџа имер ајдини, која ка керел лафи, значи ко удобинала каја тема таро имам Азам Ебу Ханифа. Јек баро селами джико Реджинет Јусуфи, хем селами джико са амаре о прајла кола со аке дикава дека тумен споделинено Аллах нека награди нол тумена калеске со споделинена значи о лайф. Јек баро селами исто джико бери са шефки, о Аллах нека награди неле лепе фамилијаја барабар неколам ги са сто со аменцар авдие со акале шуде сохпетесте ково исто да јек дело амендар. Па меби онда повикуинавене ме прале е Дехран Сали. Еселаму алейкум ве рахметуллахи ве баракатуху мупро. Шукар алам.
Aleyküm selam Opral, Ofsastos, akana çingardan mate mesiyate hem amare učitele, potočno amare hođa, te šunales kroz sohbeti so puti do rodindem za tema mena kao Lestar, ama ko šukapničine ili potočno te vakira, pošto leja vremea hari o vreme leskro da bud kratko, da leskro da se vepi na štine te kerala ma šukira gjala heske dobi nema kavada. Кој што нормално кова, ме бива крав само харико накратко нешто, баш кале темата. Со скептани заиста јектари најинтересно тема кој со мен приклучинуваме кодини исламиети. Па бива крав, значи од почеток отр починувакава, нормално маро ефендија, поточно значи маро хоџа као објаснил попроширено, мега кава крако кратко, перла значи првото родешу до имамија, јектар родешу до имамија, поточно шофто имамија маро, отано о Џафер Садик али селам, о Лестар кловена значи штара месепија, која те надала двајтано Ебу Ханифа, Малики, Шафи, Ахмет ибн Ханифи. Кана о ефендија маро као објаснил нормално таро Ебу Ханифа поопширено, ама ман јек со бут интересно тема кога и не јек пучиба Ебу Ханифа пе учителе, поточно Џафер Садик, кој пучтајне лек бушужо питајне, одговор да и не бут феноменално. Пучела о Џафер Садик Ебу Ханифа, вакерала леске сојтано вакерала поважно вакрело он намази или опости. И о Ебу Ханифа одговорнела пе шевоски или поточно пе учителески вакрела нормално намази. И о Џафер Садик алейхиселам вакрела леске онак суске поновинела пе вакрела опости. Џуленге кога цело маси на ште постине, а он намазина поновинела пе вакрела. Демек и си бушуже буќа кале шукаре велика неста хава, значи коламе бутфино бутра динамика. Јетаро штар великања кола со кој исламско историја, значи овкувала хем Лестар да потекнела нели авдиве кола со амен покушинате и ки пракса да теана. Сарсова кергум аменка покушина, муклтешајте кера калестар повише серијалија, доколку дава омогучнила менге временско да нормално не осетинамо привилегиримо, пошто и семена са кој ек имамија кате хоđа, кога со и како спремно и тано, значи акалестар ек шужо сохпетите керола, ја далеске ме авде посебно радуинавама посебно радвинама со ов прихватинда, значи акавате која каја темата кело лафи, кога со сетинама привилегиримо, апсолутно привилегиримо. Ме би акава мангавате споделинав сама ради кутнеца, значи те шајте лена кава пуменцар, со ски акавајтено нешто со и корисно, сај манушенге кола со итано таро ислямско вероисповест, али околенгера кола со на недатаро ислямско вероисповест, нели, а кавајтено јек историја кога со царине требало те инхалирина. Хем те почина, а калеа те истражина. Тоа ми ги буд појасно, значи акала историска мануша кола со живингејек време, кола со анде баро придонески религија. Ја далеске намагава повише те му камаре имаме ко бекстејдж, доколку слажинето му правме би магавине амареја хоđа и мере, значи те повикуинале па те почну пе похари, али сигурно дерсеја. Јек селами рахманеске, аки ек баро селами леске, телеске фамилијаке, значи катаре селами краваме прочете, тај ме прале рахмане. Хем би вакерава споделено лайф. Несебично таби тоа вако побаро број, со ски авдиве морат вакерав дека гигантично сохпети коваламе, гигантично историја, како вандреки историја, кова со сарененге ковал доста информативно. Ја далеске ме би повикуинава сај прален ко побаро број, значи споделне несебично. Ту мен па најпутика поновинав дека истумено шајпате рекенаме преку и платформа YouTube, роден Рома интеграцијон Обахозен, или Integration Oberhausen, одотека шете абониринени, а гереда ковен увек ко актуелно информација, значи сар која со ковеламент, ковен увек информириме. Доколку слажинејато, бабе ме би повикујнави намаре, хоđа имере. Аки гере, алейкум, рахметуллахи берекатуху, хоđам. Алейкум селам, сариненге. Алейкум селам. Со тароакала социјална мрежа. Шукур.
Allah eske sualim că nasta asta investesul schema care momentan. Allah neka kela amaro partita inshallah te mukel u rahmetluku pro upravende te šajte prebrodina akala nisave teška periodija neli. Ako smenavate primetina hođa izvedinja nešto but svežo a bešala tuke akala ako smenavate primetina bešala tuke super. Da. Ja to privatno normalno. Slavonju, dovoljno Slavonju, harca sumki dijeta i ja ne, probinava harca te Slavonave, te primetingala da. Te kera harca športem, te meni namoro imun sistem, ama uspinaj hariko, vej si volja manuši uspinela kosa. Ja da harca promena, isima isto proteza kodanda, šajdi kelape, harca starava kičip, te na halile mamen šukari, te nizgovorim šukaro lafia, Harica afikeren mange, sebe pitari proteza so isima kodanda, inshallah palo ek mase, kada vadaka nakel, kada vadaka. Dobro, morate vakena дека на пример тингила петарија каја датина, значи надихолпе баш протеза, нормално дека када кереа лапи, хари отетинелапе, али амаре дикутне те сметине. Намете сметине, така да, на Динамо. Дека Сашу како рекол. Хоđам се прво Аллах нека наградиното со на Иранѓанма, каја тема, која со прифатиња на каја тема, а каја тема иначе тани е тема која со амен доста време аџикерава тут, коте шај досадинава туда, која тема, али и сио разлоги мангава ко јавност и кловише а дало фундаментија ислямска. Значи те починатаро о која страна те починате дика, хем те удобинаме некако која дава, дали те шај на само амен со бешаја која стали, него и окола мануша која сојтане авријал, нели, амаре рома, која сојтане тароисламско вероисповест, а и окола да која сојтане вероисповест исламско, значи те шај те идентифициринемпе кој тане акла фундаментија, кој акла стубија кој ислам. Значи ке џанајата роштар месепио бабе акате бучу кар објаснењами ги ека савки случка, коте со јека далендар, амен ка покушина серијалија текера, доколку одобринела меѓу време. Значи, са оштар месепија, хари по интензивно те интензивиринален, те кува хари по андреленде, те починате дрмина хари адава ленгири историја, хем те шунала, јек хоđа срцетано о ајдин име. Прво пути инклузивно, мака осмео привилек, со прво пути ко портали, кело пелафи таро, а са кој кликани срцетано имам азаме до ханица. Точно, да, ако ја тематиката ни е болното тематика и фундаменти ко ислам, за халјојбе ислам е скоро, о Ебу Ханифе, Таробут аспектија на мангумбе скоро лафите керап, соске аменде шунгјова? Шунгјова. Соске аменде ко амаро традиционално ислами, од ова класично ислами, пенџараја јавер Ебу Ханифа, додека телирем харица повишето ти испитинале скери историја кој сине сосине сокерја, тега ни ке иклол англаламенде јавер јек сликатаро Ебу Ханифе, со агар вакердо јектаро најјака или па јектаро најшукар великанија ко исламско историја меби вакерава пало амаро пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, агар ки историја кадика соске манушкова градинја или па пало офтовардеш или шел беш пало пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем градинела и о прво универзитети или па и прво школа башо сиклојбе таро о исламско или па агар вакердо офик. Прете почине, извини се починава, ту прете почине, мога те разјаснина ни се буќа, дали постојнала таро Ебу Ханифе, значи дали постојнала хадиска наука, хем, а ќе одмака починаа да леа, значи прете почина лескери историја е, дали постојнала... А вика спомнинале, спомнинале,
тематиката Ебу Ханифа, значи аква на нето класично дерси, на нето класика од вас сочетинена преку интернет, ја на нето од класиката од вас јек лил на пример лигентаро Ебу Ханифе читинген, мани симакате пердо лила мангава савдие о лилате сикаватку менгетаро Ебу Ханифа, значи аква иса Ебу Ханифа, не лескере историе, лескере агерда вакерду лескоро најпенџарутно есери или па лил на пишимо фикул екбер авдие сима лести сакала лилаичти ме испитиме на харица сима леста те напретина биш лилачити мотаро Ебу Ханифе посебно лескери историја соске ман чаче дингама екневи инспирација комиро халјојбе исламескоро и авдие собешава кале гогјаја или паква агерва кердо рационално гогјаја бешава себе писоске о Ебу Ханифа кои испити бетаро Ебу Ханифа или Ебу Ханифе ававаџико акава степени таро миро џамдипе не на савки инспирација дингама и ме би те пучлен маман кова кас пратине или па кас највише би пратине или кас би највише мангеа сар со секојаш вакергју ме Ебу Ханифе или па би мангава лескере стапкија те пратинав кова пало офтовардеш беш пало пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем керлај баро придонес исламеске Агар те почпинам, кој тано Ебу Ханифа, акава и класика, ко свако е класично лила кава каракелле. Ебу Ханифа и бијандоки Куфа, авдисутни дис кова аракивала ки ко Ирак, офтовардеш берш хиджри, офтовардеш берш пало пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем. Севги лавдие сасо кава кераво берша, кава керавлен премо хиджрецко календари, со значила пало и хиджра и пейгамберескири, пало офтовардеш берш бијангела о агерва кердо о имам Ебу Азам Ебу Ханифе ки Куфа. Ки егдис агерва кердо коватани ек центар е исламескоро, овола центар или па овола центар башо водибе или главно дис овола е исламескери ко вакти е Хазрети Алија скоро, кед о Хазрети Алија целокупно лескоро владарство ингелела ки Куфа, хемо дотар почминела те распространил пиро агар вакердо лескоро владарство. Ки Куфа бијангјовена или па ки Куфа овена најјака учиме мануша, најјака агар вакердо алинија по два време бијангјовена. Значи та и клола тари Медина, значи на не више и Мекка или па и Медина, на не него љовола и Куфа центари и дис башо водибе агар вакердо башо централно водибе е исламескоро. Ко вактија Хазрети Алија скоро пасаџи некобор вактија е халифенгере или па некобор време таро емевија. Ебу Ханифе, ке спомнила па Ебу Ханифе, требала е баро респектите си кава, кој лескоро дат, ки класично историја карака, таро лескоро датано Нуъман ибн Сабит, кога те дикляпе сојтано или сави нацијатано или кота равола, попрецизна историја лендар на неамен, значи на неамен доволно историја лендар, воедно џанаја да соске на сине арапи, одвај буд главно те вакерелбе, соске ов на сине арапи, по бари изворија исијамен кај со вакерена соске сине персијанцо, иако неку бор изворија иси кај со вакерена декатано Корај, ама одла изворија на непотребате авдиете бавинамен ленсар, него ли изворија поточна исијамен дека сине персијанцо, ама најважно авдие со потребно јамен машкарамен де авдија катете халјова дека сине мевалин, значи странцо, на сине арапи. Мевалин ко вакти е емевиенгоро појавинала пејек термини, мевалин со значила странска алимија, ауслендерска алимија кола на не арапија. Соске ко вакти е емевиенгоро е алимен одвојнена сине. Алимија колата не арапија,
kova avena taro poreno arapengoro em alimia kola nane arapia isaudla arab ne arapia agar vakerdo alimia kola nasine arapia lengoro anafsine mevalin stranția agar da o stranția ko emevis ko imperia nasinelen doborom barotan sarsosine e korkori e arapen yodoleski da koliltaro yaşar nuriestur kova pishingya o imam azam Ebu Hanife olil kova pishingya ko prevod značnula protiv o arapsko imperializam Ebu Hanife. Interesantno. Odoleske te citingemneske istoria kadikasoske leskoro keribe butisine protiv o arapsko imperializam, protiv o arapsko nacionalizam. Soske ov bud koleskoro vreme civingataro arapsko nacionaliteti, kova agarva kerdo kodova vakti nasine shirimo o islam, li pa nashirinela pesine o islam palomeri be peigambere skoro, nego li povishето koncentririna pesine o emevie te shirinen o arapsko nacionalizam. Astardor tari lengeri chip, te kerel pe svetocip, znači akova i den dene samengi penjarutno, kasi te pučena vdije kadiken deka te pučlelile taro arapsko čip, sekoj kava kerel deka arapsko čip tani devleskeri čip, asavkojek agarva kerdojek ljubov zasadingjamenge prema o arapsko čip, menasium protiv o arapsko čip i namangava da te ova protivniko, avdje namangaya kate te odvojna o nacionalizam, ali žalostno mora kava lajda sova kerlo germanco, lajda avdje mora te vakera deka o Arapija kod ova vreme dikle povishето nacionalno te širinen o islami, agar da su angjamengi sar astardor tari lengeri nošna. Znači, astardor tari lengeri nošna kova islamizirin kerge amenge ko islami, avdje te diklem amende ko normalno klasično pakja ibe dikaja te piravgemo arapski i arapsko făstani, ili pa te piravgemo galebije, so avdje o Arapija piravena ko namazi, amen mistinaja de că isiamen pobare sevapija. Znači, odva sarva kerdo pal hinta grunto germanco sova kerala, mistinaja de că isiamen pobare sevapija, eke o Ebu Hanifa biangula kod ova vreme ili pa kerala buti kod ova vreme za protiv o arapsko imperializam, znači o arapsko nacionalno imperializam te rušinel, ileskere lila, ileskere delija, satane pišime taroakava tariakaya perspektiva, ne, taroakaya strana. I kad citingjumle, adava man bud pravdjamange, ki mi godija starindor nekobor primire, sova kergjum nošnja, čip i retret, pa čak duri i kultura arapsko, pa čak duri o praznikoja arapsko, pa čak duri o anava arapska, amende cu islami diklemne sar sveta anava me akalea ek primer vakerjum najnava dali te spomninava vdi ek primer tu menge zato vol bud pojasno ai ka vakera ek primer to vola menge pojasno amare gledačenge primer ajar ka vakera amen o arapska anava cu amaro gitipe cigeme najar so mislingem odovatano anavakova tane sveta anava ili pa odvana vensar ovaja muslimanja. Dodeka te diklim ko Kurani azimušanu aeti vakirla ketka civen tu mare čavengi anava civen šuže. Lače šuže anava kova kalicinelben. Znači anav kova kalicinel jeke manuše. Ama amen agar da soske manglem te islamizirin kera amen ili pa te arabizirin amen so kergem o arapska anava kergem len islamska anava ama avdje kada tu menge je primer momentalno ki mi godija kava primera vola agar olafi primero anaf Esad amen de Asad tano arapsko je anaf ko prevod značinela lavi ko prevod značinela lavi arslani yani lavi značinela i amen te čigime mare čavengi o anaf Esad mistinaja de că e muslimansko anaf ili pa šundola sar muslimansko i me bi pučava tu men o anaf Luan bi pučava samare pralena katar sodike namen o anaf Luan dalitano islamsko anaf ne ko kero ja anaf
Анав чибано или по албанско анав, ко албанција бутиленде употребимо анав дуан, ако превод значува исто лав. Или по анав арслан, еке кала пример арслан. Ако анав употребинала пе бутко кораја. Дали тано муслиманско анав те почнем на, а да тано е корано анав. Корано анав, ама арслани кога значнува лави. Халовена. Значи дикаја да свако нација чига пире анава премал пире агар вакердо премал ленгири чип. Према ленгири чип. Ја мен нашто вакера деко анав. Hođan, кажете само накратко те сускисјаме јак интересно прашање, таро е кал хасо мехти, која вакерила, хоđа те магланте објаснинаме ја кратко кола халифија си неко време таро Ебу Ханифе. Да, кед биангула Ебу Ханифа каваџуло, кед биангула Ебу Ханифа тано емевие, владинена о емевие, ама ов биангула којек периоди ко крајо таро империализам таро емевие, ко почеток е Аббасиенгоро империализам. Значи ов товар дешу трим берш владинге о емевиско империализам и ов биангула ко крајо таро емевие. Повакате амен одва објаснингем, иншаллах објаснале ко мерибе таро Ебу Ханифа. Кед муло Ебу Ханифа, тега ни авена одна интересантна моментија таро Ебу Ханифе, кој му дарелале, соске цидела добро Ебу Ханифе. Значи Ебу Ханифе на цидинга само таро Менсур, таро Менсури, таро Аббасиско халифа Менсури, него овцидела воедно таро емевиска алимијада. Соске овцине против о емевиска алимија и секогаш боринела бесине против емевиско арапско национализам или империализам, кова екја кавак ангиаминге, саро арапска анава, саро арапско чип, саро арапска ношња, саро арапско култура, саро арапско празник која ангиаминге ислами и амен жалост на вдио рома, е буд баро бројтаро рома, амен мислинаја да акава и арапско култура, и арапско цивилизација, или па и арапско ношната пирагенла која маре кера мислинаја дека си муслимања. Еќа кава и буд баро проблеми со скјамен на халилем кој сине о Ебу Ханифе. Те халјовасине кој сине о Ебу Ханифе, тега ни скрос нешто ја верка ка халјовасине. Амен наесне те джакодова те вакера дека и арапско чип тани девлескери чип. Адва наштите вакера. О Аллах джелешануху бичалело Курану ке арапско чип соске о пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем тану арапи. Совола е аудиенца. Совола со 70-80% пейгамберија кола ленге и бичалдо од те врати о зебури ки ленгери чип, ки еврејско, ки чип совола одолеа. Тега ни ме бива керава повише соске буд побаро број пейгамберија и сиамен јауди или па евреја, тега ни ме бива керава Аллахескири чиптани еврејско чип. Направали. Аллахе и силе свако чип. Аллах халјовала калбескири чип. Аллахе и силе калбескири чип. Аллахе кет кераја лафија мен кераја амаре калбен саре Аллахе лафи. Ама Аллах бичалила арапски себеби соске о пейгамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем тано арапи. Соске о Аллах те бичалела сине о Курани пейгамбереске ки јавер чип, тега ни о пейгамбери нане те халовеле. Те бичалел сине ко јаудиско чип, ко хебрејско чип те бичалел сине о Курани. Тега ни соковоло пейгамбери, тега ни о пейгамбери на халоволо да чип. И канашти со те халол о срж е динескоро, е религијакоро, тега ни наштите халовеле Аллахе и те на халивој Аллахе, тега ни на неодва религија. Соске религија и салде халојубнаја. Само амен те халилем, тега ни джанаја сојодва религија. Еке о Ебу Ханифе, тано јектаро ендерија, јектаро имамија, кова боринела пе против са акала. И одолеске да Ебу Ханифеске, најбаре нападија со добиња о Ебу Ханифа, таро лескере најпенџарутне алимија кова динге колескоро време, кова кана сака спомнинален, ов добиња баре критике акалеске. Воедно соске сине мевалин. Ама джидинала ке куфа. Hođam, samo je pitanje baš, kažaj samo ti izjasnite taро Selman Farizi, Sara Lo, na primjer, kava
baš je arapsko čipso ovo namazi da smenila ne čak suviše peći batrteki, peći bastekero. Ja, a kanate kugema kate budka obra. Samo nakratko. Budka разпространяйте, ама Селман и Фаризеин, о Ебу Ханифе, коле скоро китаби лела пример Селман Фаризей, сар о намази кога кълдинјале килески речип. Соске дали сине пучло, дали шај о намазите кълдинелфе ки све кој ки пири чип. И сар аргументи лела Селман Фарисеин, соске о пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем, Селманеске дозволинела и Фатиха теокуинел ки килескери чип. Някатар лела аргументија о Ебу Ханифе и ко смисол на кod ova smisol te кълдинјапе намази требала о намазите халовълпе. Со значилна амаро читибе суре ко Куранија зимушани ке читинаја и Фатиха јек тародовање, јек таро ибадетија и те халова со читинаја. Соске на не осрш на некој ибадети те кере ибадети Аллахеске, а те на халове сова кереја и Аллахе. Браво. O ibadeti, o namazita nu miraci e vernicoskoro. Acolo e hadisi. Miraci e vernicoskoro. Ili ko namazi o verniku kerel Allahi Allahea. Ea kana me puča aman. Sar šajek verniko te kerel Allahi Allahea, a te na haljovo odova se odova izgovorinala. I odoleske da Bud mufesiri, astartor taro yaşarları ki pojaver alimia avdie bare racionalna alimia vakirina leno aeti taro alkohol kaj so vakirina sado de katumen na janena so kuinena konamazi makuven konamazi ili pasado de katumen na janena so kuinena o aeti odnosinala pe baš alkohol, znači ama i koborto odnosinala pe baš alkohol me bi vakirava amenge baš трезна манушада однесинала пе акаваети и вакирала агар садо дека тумен наджанена со куинена ко тумаро намази макумен ко намази. Ja, ni sikljumen od Fatiha. Sikljumen od Fatiha Allah koro značaj. Sikljumen od vas označnula Allahu Ekber. Sikljumen od vas označnula Semja Allahu men hamide. Rabbena velekel hamd. Saka vas sikljumen. Tumen saran da pinda berš namazi kıldinena ki taravija, dobrom taravije kıldingen panda menna janaya o prevotaro ettehiyatu panda menna janaya o prevotaro Allahumme salli ala, znači o salavatija. A dobrom beršik namazi kıldinaya bizote halova. Eke o Ebu Hanife sine yek borco taro akava koso odova so ameno ibadeti kerayalen te halovale. I lelo primere e Selman Farizej. Znači, o Selman Farizein, kad gelo ko pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, vakir ja Resulallah, mena janava i Fatiha, tegani o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, vakir galeske o kuin ki tiri čip. Odova su tuđanija ki tiri čip, ker dua. Zaten, ko Kur'ani azimušani, o namazitano spomnimo sar es-salat, salat. O anaftano es-salat, o termini salat. Salat znači nula dua, molba, dua te kere Allaheske. I amen ki dua potrebno i te haljovaj Allah, te haljovodova su vakjerajale. I ako te proložila kava hadisi taro Selman Farizein, kaj su vakjerala miro narodo, parojte si kljovel, Deme ko Selman Farizein ne tar Persija? Znači o Selman Farizein tar Persija kona? I o Kurani, o prvo Kurani su i prevedimo ki stransko čitano persijsko čit. Bravo, ako vama su isto sine rasprave, da li o Kurani sminela te prevedinelpe, pazinen, akva sar ko kristijanja kala rasprave Martin Luther, dodeka nalo Martin Luther i Biblija da nas sminela sine te tovo koja verči bija, ama i reforma kiralo Martin Luther. Ne, eka vada, o Kurani, su mislim na mende ko muslimanja nasineli akala rasprave, da li se minelo o Kurani te prevedino pe koja verči bija, a jer da dva rasprave počminje i prvo Kurani koja i prevedimo koja verči tano ko persijsko čip sebe pi o Selman Farizein. I ako te o Selman Farizein, vakerala miro narodo naštete čitineli Fatiha, akava ti ispitinen, akava pišinela ko svako kitabi taro Ebu Hanife.
Amen Джанајот класика, на 3 страни со читинајата во Ебу Ханифе. Ама кала расправе на Джанајале. Например, Силман Фаризен ки вакерга наштимо народо, Джанена со вакерга пегамбери, тега ни нека кълдинело намази, нека читинели Фатиха ко персиско чип. Браво. Yeah. Associate ки чипофило. Нашаја таритема бите мате нашата ритема, намагавате наша и намагава не саме повише информации те да. Ту мен мана кана агате мангенате да нин мако нешто ја вер, ама бите маче на хоџа на тем продолжиме да ќе нешто се намангавате вакера. Мачиме нешто се намангавате вакера. Кетка во време ме ки главка вакера. Со и потребно те вакера, нели? И акаја тематика, а вие со кера ја лафитаро Ебу Ханифе и болна тематика, кога вие са оџаларијата и са тота и са шај капариола кава Фейсбук или па кој социјална мрежа, оhođај ми рекла вакерге оhođај молинава тумен шунен шукар, а од ова со шунената и са испитинен ко тумаре китапија. Те нашти ко китапија, пучен харица по учиме манушен, кога джанена Ебу Ханифе, кога пишинге Ебу Ханифе, шунен, ме авдие намерно, вакергјум кај шајте ракам нешто босанско таро Ебу Ханифа, а раклюм 4 великана таро Шефи Курдич. О исто од ова со ме джанавале или па со ме читинавале таро ја вер лила. Неко Борисија кате о Шефи Курдич од ова спомнинела. И ја кате авдие сара дава аргументски странен сар тумен ќе каду кажина, не? 4 великана имам велики имама о првотано Ебу Ханифе. Значи образложено Ебу Ханифе кате. Иншалла действително ко босанско ка читине. Кани ме кате вакера вале биамо ки Куфа ки ек дискова одоте агар вакердо центари исламескоро. Центари исламескоро на не Медина. Центари исламескоро на не Мекка ко ова време. Центари исламескоро ола и Куфа. О Хазрети Алија пренесинела леки Куфа. Акава требала еттеджани. И акатео најбаре мунакаша иси, акатео најбаре расправе, акатео најбаре алимија иси. И о Ебу Ханифа биангјола кија савкидис, кај со најбаре учиме, емо најбаре расправе, дали таро акај, дали таро фик, дали таро хадиска наука, акате расправине на пеки Куфа. Ки Куфа. И размислен, акаве ек агјар вакердо ек бучукар придонес Ебу Ханифеске кога ов биангјола ки Куфа, ки јасавки дис, не? Тари дај лескери, тари Ебу Ханифески дај на неаме ни саве информација. Па чак дури на џанаја ни сар викинела песине лескери дај и си ек риваети кога на неверодостојно риваети, а дава испитингјумле, ја дава читингјем ко бутлила и неко борлила да вас спомнинале, јектар од вас со спомнинала каватано ко фикур екбер, имаме Азам Ебу Ханифе, со спомнинала со ски пало мерибе таро лескоро дат Нуман ибн Сабит, кедмерела и лескери дај, Ебу Ханифескери дај, прандинела пе со имам Џафери Садик. Прандинела пе леја и одотар о Ебу Ханифе лела буд джамдипе. Тоест, одолеске да овола леско учители или па агјар вакердо имам Џафери Садик, кога покасно кадека акате баре критике и баре расправе анѓа Ебу Ханифеске, па чак дури ден денеско амаре учењако и си баре расправе баш Ебу Ханифе соске буд алимја дикенале сар неверодостојно мануш соске сиклило или метарој имам Џафери Садик, кова авдиетано ек önderi или па ек водичи таро шииска месепија, не? Агјар вакердо. И добинена будбари критика. Таро лескере агјар вакердо амала ко вакти лескоро. Тари лескери дај добором џанаја, од васовски прандимо имам Џафери Садик ја малено е здраво за готово, мора сакова те споминав се вилсовски последни нама од васар
глобално вакерѓа хоџа имерија, вакерјум ке пишнала колила адава, ама меда адава на поддржинава, спремал мирови испити бе на поддржинава одава, ама и сјасав кој е пренесување, и авдие шукари адава те вакерале. Имаме Ебу Ханифе, акава интересантно исто буд шукарите вакералбе, тано и па лескери фамилија и тани трговачко фамилија, значи фамилија кога керел пути трговјаја, кога бавинала бе со највише со текстил или па бики бе свила ов бучукар синеле пенџари бе таро текстилија, бучукар џанала сино текстилија и ака неа мангава те вакера дека имаме Ебу Ханифе сине бучарно мануш и сине трговцо мануш, кога кади како покасна лескере берша акава нела ле кој буд баро просперитети колескоро агар вакердо учибе. Колескери праксата ролескоро дживдипе, трговачко дживдипе делале асакие пракса сои те оволе контакт повише на циенца. Значи Ебу Ханифе и сире контакт повише на циенца. Тогаш ки куфа авена трговачка караванија и од трговци авена таро различна нација, таро различна континентија авена сине ки куфа и Ебу Ханифа керала сине ленсар трговија да ов акате ки колескоро трговачко дживдипе дикаја да пенџарела буд повише чибја, ако е буд главно, буд повише чибја пенџарела, буд повише култура ем цивилизација пенџарела, значи лескери логичко, лескери годи, лескери интелигенција, тани буд побари за разлика таро ја вера мануша соске о контактија лескере ја вере нациенсар, ја вере културенсар, ја вере чибјенсар, керенале сотово по-толерантно колескоро образложиве у ислами. И акатардате дикаја авдие, амен, ко класично Ебу Ханифе скоро агар дикиве дикајале дека тано ек толерантно месепи, агар мислинаја, не? Ама лескери толеранција која кавасине код овасоске овсинеле буд агар вакердо повише контактија авере народон сарда. Ја каванела буд баро просперитети колескоро дикиве. Акана ти диклем сар почминела исламија, ов сине чаво кој сине трговцо, джала сине ко пазарија, джала сине ко чаршие, ама е исламија на синеле буд баро агар вакердо буд баро или буд тато дикибе акалестар, ама интелигенција синеле скери буд зорали и амена калестар или па буд интелигентно сине, и амена калестар дикаја ек пути ако сако класична лила пишнала, ек пути джаиндор ко пазари, о великани о шааби дикелале, пучелале кај джаја, и ова кела ме джава вакела ко кичаршија, и о шааби вакерја напучавато ту кај джаја, него мангавате пучавту ко саве ходжаварија, саве имамен посетинаја, ко саве часија кувеа башо ислами, ова керја на джава нигдека, или па на кувава нигдека, или на посетинава ни саве ходжа таро ислами, ева керла никад о ислами мамук, никад агар о джандипе, о илими таро ислами мамук медикава туте ек бари интелигенција и джа посетин или па джа сиклов о ислами. Агар да му кела леске ек баро утисака као шааби, ем джала ко имам Хаммад, одоте ко имам Хаммад джанаја дека одоте дешу автоберш сиклова лестар агар вакердо повише правција таро ислами. Повише правци таро исламите вакерјумо Ебу Ханифе одма насиклило фик о шеријатско право, соске прво бавинѓапе акаидско наукаја, кобора шајакава слободно течитинен, дека прво мангла о акаид те сикло, соске о расправе таро акаид, кој од ова време ки куфа сине буттате, бута лимија највише керена сине лафи таро акаидско правцо, значи таро илмул келам керена сине лафи,
и акате сине о мутезилие, акате сине о шие, акате, значи код ова време ки куфа сине различна акаитска месепија. И о расправе сине бутта теодоте и код ова време со скебиангела Ебу Ханифе и мангля исто те решино о проблеми акаите скоро. Јек периоди джала ко акаитска час, ама дикела со ske на не од ова оправилно од ова со мангела, а ја да постем джала ко едебијат, ки литература, арапско литература, значи и литература и поезија те сиклол до теда од ова некобор време, од теда дикела со ske од ова на не леске од ова со мангела ем квала ко фик, значи ко шеријаско ко правно школе. Ја јарда ко акава имам Хаммат, а чола дешу овто берш, ама јек буд главно нешто со мангала те вакерав, пиро трговачко, пиро букерно джив дипе на мукело. Значи, у ислами девам, и школа девам, значи, осиклојбе ислами девами керала, ама катар пи бутида на мукело. И а катари силе јек буч жолафи, о имамија, керала пелафи баш о имамија, значи, акала имамија учителија, кет кера дисутни имамија на керава лафи таро, акала имамија со авдија мен пенџерален, негали, о имамија насминена те зависинен тари религија. Лестари си акава прво лафи лестари киона акава лафи. Со о имамија насминена те нахранинен пе фамилија тари религија. Значи, авдие занаати те олеске религија. О прво мануш, пало пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селем, офтомардеш беш против о религиозно заработтибе паре, теле паре тари религија, сара амен авдие со лаја, таро мевлютија, амен авдие со зависинаја, со нахранинаја амаре фамилија таро, па чак дури вакераја не саме манушенге, па котар те хав. Ака джабутика керем каха, ама и религија и дини. Само пейгамберија, меакава вакергун комироцитати, само пейгамберија занаати синелен. Свакој пейгамбери занаатија бавингјапе, сар таро сточарство, джико столарство. Само пейгамберија синелен занаати. Ама нијек пейгамбери таро дини на зависингја. Те тумен јек религија, те тумен јек дини слединена или па пратинена. Тега ни таро дини нашти тумен те заработине. Нашти тумен таро дини тумаре чавелен, тумаре ромнел или тумаре фамилиен те нахранинен. Аква лафи на не имере скоро лафи. Аква лафи тано Ебу Ханифе скоро лафи. И овда керала манушкова заработинала таро дини, кога обстинала таро дини, тано зндко лескоро лафи. Колескири китаби аква пишинала. Наман, кара мауштен та исате вакерено хоџе имери аква вакерјаре. На мена вакергиум, читинен тумаро ендери, тумаро имами, тумаро водичи, кога авдие вакерена тумен Ханифе, а мен пратина е Ханифа, ов вакерјаре. И од олеске да ов лескоро трговачко дживдипе воопшто на мукела. Ов на зависиналата родини, нас против финансиринела одини. Нас против кет правила и школа, кет оволвола учители, ов финансиринела пе ученикон, акава четинен. Ебу Јусуф елейсиле дуј најпенџарутне учења која пали лесте. Ебу Јусуф, имам Ебу Јусуф, имам Мухаммед. O Ebu Yusuf sine çorolo manuş, leske li škola financiringa, pa čak duri ko ne save rivayetja karaka deka prandin kergale. Znači leskoro biyavda kerga o Ebu Hanife. I akava teçidingen kadikade ko Ebu Hanife sar so kerga buti, sar devami so kerga pe bukaya, piro trgovačko buti namukla, hem akatar odini da јек таро најпенџарутне или па јарва керда најзорале алимија ко е куфа кере уло. Ама мамиснем нашавја по време салди ки религија а пи бути мукля, на. Девами ем пе букјаја, девами хем ко часија, хем ко предавања, хем ко воспитиве учења која водибе универзитети ки куфа. Пралалена кава Ебу Ханифе. Ебу Ханифе насине од вакова бешна ем само годидинја. Него Ебу Ханифа сина активно мануш, активитети керја ко подживдипе. Еке амен авдие бистраја ека сав ко Ебу Ханифа. Амен акана дикен ко амаре слике сар амен Ебу Ханифе туменге презентеринге.
Ili pamare imam ya so pishinge neko bor kitab ya taro 350 strane asafkeli de la pishinge koi imam Ebu Hanifa. Kana shune. Amen preteringem koleskoro. Agar vakerdo amen preteringem koleskoro manushikano sfati. I kalgem le taro manushikano sfati kergem le vish božanstveno. Imam Ebu Hanife. Agar da preteribe ko me agar pishingumi i tematika o preteribe sar uvecilibe sar ponijibe Ebu Hanife. Znači sar božanstveno kergele sar su preteringe koleskoro uveličibe agar da preteringe koleskoro agar vakerdo ponijibe. Ja kana uvecilive, znači narakle nigde ka nisa stredina serius. Stredina narakle bašo Ebu Hanifa. Idi ke nagana so volataro Ebu Hanifa. Doborom agar pishingem, akava pishinla ko kitapi taro lindor taro kitapi Ebu Hanife taro Muhammed Ebu Zehra. Znači taro Muhammed Ebu Zehra taro akava lindo, akava Ebu Zehra Muhammed Ebu Zehra pishingea onai penjarutno delo taro Imam Ebu Hanife. Maro dentu menjaver, akalele citinelle. Imam Ebu Zehra akava li prevedimo ko Korano, arabsko i si germansko, naša englesko da i si germansko i si ko amare čavea kate ki amari džamija. Interesantno, ko germansko i si akava, ama ko bosansko nane. Ko bosansko nane. Taro akava Muhammed Ebu Zehra vakirla agar. Leskoro Ljubov doborom vazdinge su ange ki merteba ko stepeni pejgamberea zajedno. Diken so kergem doborom veličanstveno kergem Ebu Hanife i kalgem ne taro manushikano sifati angem ne jiko peygamberi skoro sifati pa čak duri isi prenesuvanja kola nesave amare sunniska alimja pishinge bašo Ebu Hanifa soske ko te vrati o Allah Jelle šanuhu va kergajri pa dinga haberi bašo leskoro aibe. Ko te vrati. Doborom barja kerge, znači doborom manglete barja kerenle. Te barja kerenle. Pa čak isi je interesantno rivayeti da u peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem spomninela le koleskere hadisija. Čak isi hadisija tare Ebu Hanife. Iako na džangljale, iako uopšto na džanglja ništa le staro peygamberi, ama vakirala jek informacija dinja o peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Eke isimo hadisi da kaj su vakiralo peygamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem mire ummete kandili tano o Ebu Hanifa. O Ebu Hanifa pandanane nalo pandanane tebiyan o peygamberi le spomnine vakile koleskere hadisja akvai lindo tarolio fik sultaneskoro fik Imam Ebu Azam, strana 39. Strana 39, agate kadika o hadisja su prenesinena pe bašo Imam Ebu Hanife. Kobor o peygamberi kergale starlafi. Diken, me akava naštite halova, džikaj barja kergem, džikaj vozvišingem akale manuše. I o pučibe tano miro, akava i miro glavno pučibe maškartumende i sa akale su pučavalen. Soske amen barja keraya doborom Ebu Hanife. Soski kalale taro sifati manushikano sifati Ebu Hanife. Šune nakala. Baš Ebu Hanife spomnimo hadisi kaj su gelo ko mirači pejgamberea. Diklape ko mirači pejgamberea. Mirači Ebu Hanife odote. Kobor hovamne informacije, kobor ujdurdime informacije, kobor barja kerive. Ebu Hanife. I kalibe tarole skoro manushikano svojstvo ando ko pejgamberengoro svojstvo. Je kapsavko tablo. Soski akava kergem. Soski asavko nešto kerena. Amen deko islami si akava. Za nekoj neka skoro авторитетите барja керел. Или пате дикеле сар великани, бут важно и лескери теква те барja кере. Leskeri amen baziringem amen kobor tekvali asine. I kobor tekvali asine doborom baro alim isine. I amen počmingem so te ujdurdina, počmingem te čima hovadne
istorie bašo Ebu Hanifa, za te barjakerale skoro autoriteti o narodo povišete te mangenle ili pa to poverljivo ko narodo. Pralalen, akava i kjerdo je Hazreti Isaske. Hazreti Isaske o kristijanja akava kjergele. Ket pučle, soske Hazreti Isa kjergele devel, saralenđiko akava. Soske doborom uzvišingen Hazreti Isa. Джанина ли се одговорни, амен на кергемлески ништо лошно, амен саде манглем нешто те барија керале скоро авторитети, амен лошно нисто на мистингем лестар. Ама обарјари бе лескоро авторитети анелале ко божанственост, ко ширко анелале. Оховаи бе анела туменджи ко ширко. Еки Хазрети Иса авдие керген ле девел. Еки авдие Ебу Ханифе и калген ле тароманушиканос сифатен ва керген. Janina save prenesuvanje isilesta. O Ebu Hanifa dikla enjavardešu enjato es šel puti edevleko suno. Avdije za te mangale, avdije za te barjakere Ebu Hanife, akala istorije pišingem tu menge. I tu men avdije, mašallah, samo Ebu Hanifa sine, samo baro velikani sine akala. Pralalen edevle dikla vakerela ko suno. Enjavardešu enjato es šel puti, ko šel tu puti delaleske o tespih, to es o zikiri subhanal ebedil ebed. Ko suno. Pralalen akava o isto kergem. Da li kergem akava salde ko Ebu Hanifa? Tu men, akava lafi pamtim sevgio. Akava i ko to dživdi beda but važno lafi. Esarina akava so pratinena makavi but važno lafi ko dživdi beda. Ti jek pravdina odote. Te tumen vakerena i pravdina. I pravdina nasminela te barjakerel pe hovavidnaja. Te ki pravdina mešinja pe hovajbe teganjo i pravdina našavdje voltari pravdina. Ovola hovavni. Gotovo. Nema. Našavilo po kvaliteti. Našavilo po čači. Alalen tegani i pravdina te i hovavidnaja čivda Andre. Ona ne više i pravdina da na nepravdina. Soski mangljan to akanako sudo te hovave. Pa manglum te hovave za te Ana vi pravdina. Hova vidnaja na anela pe pravdina. Hova vidnaja na vakerela pe čačutno Ebu Hanifa. Hova vidnaja ka anenle božanstveno ka kerenle. Em širko ka kerenle. Eki akava i pišimo samo leskeli. Buharijanski akava pišimo. Buharijanski o isto pišimo. O Buharija ko svako hadisi dikla je pejgambere Muhammed sallallahu alaihi ve selleme. Diken. Isima kate Hronološko keribe buti akate, hronološko keribe buti. Agar Buharija bijamo hijri 194, mulo 256. Znači bijamo palo, agar vakerdo šelu pinda berš palo Ebu Hanife. Znači šelu pinda berš palo Ebu Hanife bijamo o Buharija. I agar vakerena bašileski. Svako je hadisi so prenesinge o Buharija, lila abdezi, ko svako, to jest abdezi, gusuli, abdezi, këldinjar 2 rekat ya nafile namazi, čija pete sovol, o peygamberi aloleske kosuno, pa poslen pišinga o hadisi ki ova. Pa poslen pišinga o hadisi. I agar, Buharija isile 600.000 hadisi prenesime. 600.000 Hronološko račun na menge, 600.000 hadisetano šelu šomardešu štar berš trebala te dživdinel. Od prilika. Šelu šomardešu štar berš. Ama ke te barijara, soski te barijara le skoro autoritet. Yani o hadisi te potvrdinale. Ti o hadisi čačutno, soj si hova vibnaja tu men te potvrdinale. Tega ni hova ibe te čigen našam ja o hadisi. Akava amare muslimanja na halile, akava amare muslimanja na mangena te halove. Je pravdina, je čačipa, hova vibnaja na štite mešinelpe. So kergena kate tume. Abdezi, gusuli, namazi, kosuno je peygambere. Pa postim pišinja o hadisi. Ebu Hanifeski agar kerge. Of pa je nae peygambere, o Ebu Hanifa je devle dikla. Ya Allah'e dikla. Enja vardešu enja puti. Ja men baro velikani, ja meni kalgemle, diken postem bašile skoro dživdi pe džanena sova kerna, kuvola sine tijacija, džiko sabah, nekrovola sine, jeke abdezeja, jek abdezilela sine, rakate na sovola sine.
Значи ела сме нафинеле нисаве човечка на потреба. човечка, ало човечко сифати нема. Тумен джанена ли со значила мануш 39 на соло штарто диве перола ко депресија. Меа кале манушен биклум, меа кале манушен зарбутиси нема. Штар диве мануште на соло депресија, психичко насвало. Тумен макерена манге цело рат кылдингја намази, цело рат нафиле намазија кылдингја, па чак со кылдингја нафиле намазија, хатма јек пути джико дој пути свако рат, хатма кергја. О Ебу Ханифе. Акатар. Тараквам. Абдур Резак ибн Хаммам. Дикен со пишнавајска. Вакерела кобор пути гелум лесте ко свак, кобор пути гелум лесте ко кер, ко свако пути диклум ле сар ровала. Значи добаром баро теквалија сине со ровала. И амен е манушена катар ценина јален поиманлие соскерове, мануш ко цело живота теровѓа исто и јек спротивност башуманик манушикане аѓар вакердо сфати, а? Потвие, да. Терове, но стоп терове тажуве, психички га насвалјове. Јани агаде сокергја, значи, о Ебу Ханифа, парно диве надикля, асандор диве надикля о мануш. Agar asafke slike tu men prezentirine namenge. Nate vakiren yek slika tek valia sine namazı kıldınga, pe ibadetiya kerga. Ama sarso kerga pe ibadetiya agar rakla pe familia, agar piru životo tarojaver tana tare trgovačka tana zarabutinga, panga, harami na hala, korupcija na kerga, na hovavga. Na diskriminacija na kerga, boringja protiv o zlo, boringja protiv o zulumi. Asafko. Koleskere kitabija čitingjum baš o islami, soji islami. I objasnila o bedar islami, o bedar. Objasninja o bedar. Šune nakava, inšallah te halove nakaja miri godijek putija. O bedar objasninja. Kad objasninja o bedar, i bitka na Bedr, Omari betaro Bedr, o angluni borba e Hazreti Pejgamber eskri Muhammed sallallahu alaihi ve sellem eskri. E mushrikon, sar diken sar objasnilo. Ma kerja akala na marge pe bashi religiozno aspekti. Beda kana mi godina hadola, tik mi godi čapka, geri godi sima, kotar ka hade baba kalame. Ker soma kerja be akala kana. Na marga pe bashi islam. Marga pe bashi protiv ozulumi. Margape protiv i korupcija, margape protiv ohajbe e jetimengoro hakko, protiv ohajbe e čorolengoro hakko, protiv i diskriminacija, protiv očoribe, protiv ohovajbe, a kaleske margape. Inače o pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem protiv neistina. Šunen man, e jaudijen mukla vajta jaudije te oven, e kristijanen mukla vajta kristijanja te oven, e mušrikon muklanen vajta mušrikja te oven. Soske ku islami si jek, la ikrahe fit din, na ne prisilibe po dini. Ko vakti je pegambere skoro, ki Medina, dživdinena jaudije slobodno, ko vakti je pegambere skoro, dživdinena slobodno kristijanja, ni na napadinelalen, ni na prisilujnelalen, nego li on napad i klola ket, te hovavge, te čorge, te kerge zulumi, te hale o hakko e etimengoro, te hale o hakko e čorolengoro. Halilelle akava sevgiu, halilelle. E ke Ebu Hanifa ketva kerga, na kerga bashi religija borba. Me akava čudingum, ma so pishinga be akava alimi, sarbe mena halilumle. Ko islami na ne prisilibe, silaja religija nema. Tu šajtove jaudija, te dživdine ko jaudija, ko muslimansko sveto jaudija rahati, šajte dživdine. I tu men nasminena te napadinelle, tu men nasminena te brkinelle, tu men nasminena. Sađikote na kerela zulumi. Sad dodeka na ruminela od sad na halo hako je čorolengoro. Sad Allah, nađena mi še sad to djesnava klasi. Zajednica je nakirala šteta, na nova šteta. Обществено заедничко šteta, te na ne, tala tu dživdin, te manglan budistijov, te manglan hinduistijov, sokove, so interesinu man sokove. Ama ko общество, ki zajednica, ma ne šteta. Zulum ima kjer. Manušov. Ebu Hanifa glava kjer. Bedra kava i bedra.
O peygamberi nagelo teke sadava gira te İslami zirinkerler Müslüman te keren. Oven mushrikazar koven. Ama tumen zulüm kerena Müslümanenge. Tumen napadinena, tumen muçinena, tumen çorena, tumen hovavena, tumen yetimengere hakko yahana, tumen çorolengoro hakko çorena. Odolenski mealum avdiye. Mealum tumaro ahlak ko tu savrshina. Hadis taru peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O hadis. Mealum tumaro ahlako Ebu Hanifa kavasine. O bil Ebu Hanifa. Pejgamberi skiri praksa ovaj donos anja. Protiv o arapsko imperializam, protiv o arapsko nacionalizam, protiv o arabizam ko islam. Ofker gale. Inače girati amendesine pendarutno hadisi ki ko ahireti yani ko cenneti mangene arapen trine bukenge o hadisi. Janena sarine. Soske o peygamberi sine arapi. Soske o Kurani soske ko cenneti ka kiret pe arapsko lafi. Akva hadisi amenge bikingele amenda halema akva hadisi amenda diye cildina yakava ikergem kalalim akva tano nacionalno hadisi. Yeke mangene arapen. Po Ebu Cehil da sine arapi. Ebu Leheb da sine arapi. Mangene Ebu Leheb da mangene Ebu Cehil da. Subhanallah. Mangene avdiye yeke arapi da soitano zulumkar ili taro soitano naibaro najanava somateva kerava kate. Mangene Ebu arapen da. Mangene arapen vakirala na vakirala mangene muslimanen nego mangene arapen. Trine bu kenge. Eke Ebu Hanifa kaleski boringate. Eke Ebu Hanifa kava Ebu Hanifa isyamen. Ama amen avdiye yaver Ebu Hanifa çigem tumenge. Tekvaliya yek baro ibadeti manush non stop ko ibadeti yek božanstveno kerdo Ebu Hanifa. Znači dikena parno divena dikla non stop rovga non stop ko ibadeti sine. Enja merdeshu enja putie devle kosuno dikla. To jest šel putie devle kosuno dikla. A savki Da, objektivno hoćete da kao bavisalo poviše peja nego bilo kaseva vere. Znači ako pe emocijencar borinela pe ili pa te kerav znači ov na nele vreme va verenki. Ja gana so slučajno pe aver nešto. Kobor su barja kergele božanstveno amenge ko amare kitapja, koja aver sunniska kitapja najbare optužbe najbare kritike dobrinja Ebu Hanifa. Verune na liakava? Eke akava da isyamin komare kitapja. Akadar barya kerenale, desno barya kerenale, levo ponižin kerenale, optužin kerenale. Idikino optuž beleskere. Znači optuž beleskere tane, a savke optužbe taroleskere kolege, a iarte va kera, taroleskere manuša kova živdinge kole skoro vreme da ne, kova pratingele. Jektan odora Sufjani Sevri. Yektan odva Ebu Hasan el-Eş'ari, yektan odva İbni Hibban, yektan odva İbni Ebu Leyl. Yakanak ayka citirnak menge neko bor citat yalenge. Avdiye. Şune na kava. Ona najte şunen ko svako dersi. Kolil Hatibul Bagdadi ili Tarihul Bagdadi. Vakirala o İmam Malik. O Malik come sepi. O İmam Malik vakiraya. So vakiraya. Ko islami na ne bijami pobarišteta i muslimanenge taro Ebu Hanife. Pobarišteta so anga islameske taro Ebu Hanife na ne. Lindo taro lil Šefik Kurdić. 4 velikani stranica 38. Hajde, kaira, ote. Hatibul Bagdadi citira Imam Malik kome se pripisuje da je rekao nije rođen u islamu osoba štetna za muslimani od Ebu Hanife. O Šefik Kurdić akava prenesinelale ko deskoro kitapi. Ama akateo Šefik Kurdić braninelaka akava da o Imam Ebu Malik, to jest o Imam Malik naștia să facă nešto te vacherel, soske koja ver citatija Barja Kirlale ili agar vozvišinela Ebu Hanife. Kobor točno trebala fi ispitinen. Kobor točno trebala godite te ispitinen te dikem da li vakerja ili na vakerja. Asta ko nešto. Normalno da i klileli lakova ka branine na kana Imam Malike.
Ама само овли дикен со вакерла која вер предавање вакерла вакерге од Деджал хеми кога нанетувал текувал Кидис и Медина. Значи од Деджал еми кога нанете кувел Кидис Медина. Јектаро Деджал јатано о Ебу Ханифе джико Деджал кергеле. Джико Деджал кергеле. А ваја кој ектаро најбаре авторитети ако сунниска учиме алимија Имам Бухари Пало Курани најверодостојно збирка Имам Бухари сова кергја о Имам Бухари башо Ебу Ханифе молинавату мен па Аллах ескуранава па испитиренем читиренем постеп акава исја менде ко сунниска Албанија клава кералале сова кералале о Јашар Мујестур коле скоро китапи страница 11 агате пешинала страна 11 со пешинала ајат пишнала о Бухарија таро Ебу Ханифе вакирала неповерливо мануш акаја со работка акана рационална имам ја авдие ко модерно свето кергеле валлахи биллаhi кергеле исима и скриптатаро негде пинда стране не дешу панч професор доктор ја керге и со работка акале лилескери целовкупно лафија имам Бухаријаскере испитинге баш о Ебу Ханифа со вакерија. Иакате о Ебу Ханифа и аракена дуј критике баш о Ебу Ханифе сар неповерливо мануш ако ја верпа нина спомнинела нескоранав дикелале невредно соске сине душмани хадисенгор прво мануш кога кергеле душмани хадисенгор тано о Ебу Ханифе одолескена лестар на не хадисија пренесиме Севгюл нема лестар хадиси нема тоест кет капучентаро Ебу Ханифа шелу пинда шефи курди чагова пешињаре шелу пинда хадисија иси пренесиме таро Ебу Ханифе јани опучи бага соске да шелу пинда соске на не повише хадисија пренесиме дике ако ва морате вакера Куфа Куфа кере алимија и кловенатаро Хазрети Алија ако е бут важно теџане о Хазрети Алија таном дуито цитати со добинела Курани кова пирела дживдо дуито асавки слика добинела Хазрети Алија прво пегамбери соске пучле Хазрети Аиша сариле скоро ахляко о одговоре Хазрети Аиша коро сине дживдо Курани кова пирела о дуито пегамбери вакирале Хазрети Алијаске дживдо Курани кова пирела овжала ки Куфа бути керела Куранеја и джанена со добинела оанаф и Куфа ехли рей Куранџие иси дуј кој ислами иси дуј ајар вакедо дуј изворија ехли рей ехли хадис ехли рей тане Куфа кере алимија ехли хадис тане Медина кере алимија Медина кере алимија бавинге пе повише хадисенсар Куфа кере алимија бавинге пе повише Куранеја и акава сине секогаш вакердо алименге тари Медина кет каџанки Куфа шунена кава лафи пишила ко китапје а о алимија кава вакерена синесо кет каџанки Куфа капазинентумен ола бут керена бутие Куранеја ола Куранеја аргументија каден туменге јани тумен тумаре хадисензар харца палалка беше Куранџие демек јани Куранџија ја вакердо ама акава ахнако добинела не таро Хазрети Алија Хазрети Алија одоте одотар почминела о халифетлуко те кера не после тари Медини калеланге ингерела леке Куфа а кате да добинена критике соскем сак не ама не исе мате кува кала арапска критика арабизам или па империализам арапско империализам на ислами неголи ја верне што кате бикимо аменге амен авдие свако е карапи
Mea iarva che varava o arapi salto te kerga amenda avdie salto ka kera soski o arapi kerelem kamisina kavai sevapi ili pa dinita. Soski salto kerena. Acum e interesant no cum muslimania. Ani o manuș salto kerela, ili o manuș naționala so kerela, amen. Tarile scrie tradiția dinicana. Cu islamiem tu mari godia ka te kapia, em tu mena kata nanem te kera tu men muslimania negoli ka arabi zirina. Negoli tradiția arabska kana i ka kera ka vai islami. Inshallah yek dive ka halovena khawa, te na halimen ka vol dive ket ka halovena khawa. Kedoi de den ket ka haloven. Ama vreme treba. Ja. Yani šelu pinda hadisija prenesinova. Šelu pinda hadisija kate isto vojedno ko liutaro šefi kurdić. Entaro akava Ebu Hanifa taro Muhammed Ebu Zer. Bučkari obrazložimo. Ebu Hanifa va kerja. Svakojeg hadisi ket kalenne ajar pišinova ku kitabi. Kafirdelne ko Kur'ani, te lepinjape ko Kur'ani od dva hadisi kalen, te pelotele od dva hadisi nanetele. Znači tu men ajar vakerdo o bayraktar bayrakla ajar palim ajar vakerala, sa lengere lafia, na ne imereskere lafia kala, na ne miri inteligenția do vorom bari, medate avavjiku asat gene goli lengere kitab yav diye tu menge prenesinava, bayraktar bayrakla kava vakerala. Svako je ke nasvali paski si agar vakerala pe laboratorija kaj so istražinala pe ki laboratorija u nas valite. I laboratorija e hadiseske rika ovo Kurani. Bayraktar bayrakla agar vakerja. Mi godi parili. I laboratorija e hadiseske rika ovo Kurani. O isto lafi Ebu Hanifesku. Samo Ebu Hanife vakerja kafrdeno hadisi ko Kurani. Tele pingja odva hadisi kalen, te pelotele odva hadisi. Naști pejgambereskoro lafi tejal protiv o Kurani. Naști pejgambereskeri fetva te ovo da gegene Kuranea. Naști. Să te gani coltmen dui dinia, paralelna dinia. Kuraneskoro dini, eme pejgambereskoro dini. Ama amen avdia davana halilem, avdie kergem amen dui dinia, paralel dini e Kuraneske tano hadiseskoro dini. I avdie da alem jiko dva zaključak o hadisi da tano vahi. Mate kuvakia kaya tema, bite, mapuche na Qatar, dali vahita no hadisi linațos, că, inshallah, coi aver teme ca kera adatar la fine. Ebu Hanifa, o prvo nešto so gradinala, ali te gradinala je škola ehli rej. Ja, nima nuškova dinja vrednost egojači. Manuškova dinja vrednost pegojaci. Odoleske da kateo napadia Ebu Hanifeske resine bud zorale. Odoleske da Imam Malik, na samo Imam Malik, šunen. A kate sao o kate isima sapi šimotaro save ko alimia kaj napadingelem sova kirgeleske. Leske načivo lafi ništo osven kafiri pa mulo amendar o kafiri mukelle ajar mamparunenle. Mukelle ajarča. Vakerena bašileske. Znači, napade isile. Taro Imam Malik, taro Imam Shafi, hem taro Imam Hanbeli da isile. Napadija. Sebepi bašo ehli rej. Sebepi soske pučela dikena kate napadija kobut načinja sine. Soske sine protiv arapsku imperializam. Jek. Duito, soski upotrebinala sine but pigodi, yani logičari sine, analogičari sine, a kate da but napadija dobinja, o trito napadi janenali so dobinja, soske pratinela sine pejgambereskere unukon, yani pratinela sine Imam Džafireskere učenikon ili pa lela sine učive taro Imam Džafir. Džafiri sadik, tar uniku je pejgambereskere. Ili pa sine najbaro ajar vakerdo so podržinela sine ehli bejte. Najviše mangela sine ehli bejte. A kate napadimo sosko Ebu Hanifa nane ništo osven šija.
prvo puti mizanje medrese. Imam el-Ghazali, 500 godini palo pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, o nizamiye kava kerel, akava više načalo, agar Imam Ghazali diga ga te reši nakava problemi akale narodom goro. Soja kava šelu bišu štar mesepija. Ana kena menget la štar mesepija em rešinje nakava. Soske, džiko, pan šel berš, a meni se ame šelu em nekobor mesepija. Na ne samo štar, Ebu Hanife, Malik, Shafi, Hanbeli, Evzai, si Mutezili, si Ešari, si Korši, si Nađanava Kobor. I si da i si mesepije. Pas palo pan Šelberš, nizamije ga kanali je zaključok, štar mesepije. Tam máme Šafijsko, Malijsko, Hanbelijsko, Hanifijsko Sokovo. Wallahi hava tumenge sobol onaj učenja koja akava džanena teme džanava sad je tiknoma čovakava mete džanava on opobare učenja koja mandarakava panda šel puti pošukar džanena. Džanena li sova kerge baš omaro meseti. Oftano šijsko. Leske sine rasprave da li ka kuvalko amaro sunnisko ili ka džako šijsko meseti. Soske imam Džafiri Sadik 90% je isto fik. Da. Ama kana na ne napadi amira kava kvatane akova čačibe so amare predsi akova pishingele ko amare istorije. Pishingele ko amare kitapia. I amen avdije siklovaja kalendar. Ime avdija kate prenesinava i ikloven taisa kritike 100%. Ka šuna se, a kva treba da ađi kere. Ađi kere, nae so kritike mangava samo pamtim to lafija kate hođe. Дикава дека ко амаре дикутне иси нормално шајола куѓари покасно па на шунгеаме ко само почетак колетане ни се ве правија теро аква софтети и адалеске камангам накратко доколку допуштине само те вакерав дека аква на не класично дерси паменте му ка правди програма МТ пучел па те одговори наопред значи не аква прашање ме одговора него аква етано јек дерси или па јек софпети и автобиографија таро имам Азам Ебу Ханифе, значи лестар керела припадрати ка замолнав сама ради кутнен, значи нека и керемпе ки каја тема. На некаја тема нешто со требало ти кловатари вантари тема емте пуча. Доколку и сјаме шај па ка шајте покушина те пуча е хоџа, ако и си там тало од ова време, значи сојта не повезиме теменцар, нека те обичинава туменге, али ка замолнав туме на каветано јек најкласично дерси, адалеске саакала праљакола со синеко само почетак, значи джанена и замолнава сама ради кутненда, те шајте сабарите керен, хемте шунен и историја таро, значи кој сино имам Азам Ебу Ханифе. Мате поновина па најек пут ека прво пут ја кава шунала петари перспектива, значи царсо вакердојтано таро амаро имам и о ајдин име. Значи, а савке перспективе тумен джанена дека само акате шунена им лестар шунена. Падалеске меби тумаре танесте това би фокусирина ма колеске лафија. Истражинен, вакерала туменге коте и сој, па те шај хари повише те починен коркори тумен да те истражинен. А далеске ка замолнав сама ради кутнен, значи мазамеринен манге молнава тумен на не пучи баске на не класичен ден секала. Афикер хоđа. На не проблеми, ама Mangavate vakerav, tačno da nam jakova klasičnu, sa amen čitinaja Ebu Hanife, koji sine, kikufa bijamo, sova kergja, so kergja, oleskere rasprave so kergja neko bore alimensar, ili na janavaso. Na, akade keraja, akana jeke čačutne imam Ebu Hanife, kova pishingele ku istorije ili pasara mengi obrazloženje. Kova je grupa taro alimija isi barija kergele doborom, baro kergele božanstveno, je grupa taro amare sunniska alimija isi, kaj so doborom peravgele sova kergele sketaro. Deđali diko kafiri, diko nepoverljivo manuši lestar ili minane. I odoleske da i rasprava maškarko hadiska nauka, da li ov hadisija prenesinja dava isto vakерgem критериум ја лескере таро хадисија сине јек таро најзорале критериум ја таро хадисија ова сине сои лабораторија е хадисескери или па у испите хадисескоро дали тано веродостојно како во Куран и Азимушани. Значи ја дава хадиси ка
ispitinel pe Kuranea, teodova Kurani, teodova hadisi pargala Kuranea, tegani deva milea odvatano sahih hadisi, odvatano verodostojno hadisi. I taroakava aspekti i diklo дека o Ebu Hanifa isire bud harica hadisija. Ama таро душманија, таро лескере критичарија, добором си не нападимо баш о хадиси, кај со вакерја воопшто на пенџарја о хадиси. Интересантно нешто, валлај хават менге со волко, лескоро китапи сима читимо, дали о Куранитано махлук, дали о Куранитано створимо или не створимо, а кај е будбари тематика кој ислами, ке качитинен таро Ебу Ханифе, емо критике таро лескере мануша, таро лескере колеге, значи која дживдинге колескоро време сине добором зорале критике, па са чак дури со вакерге на джангля арапски. Мален ле стари илими на джангля арапски. Аква ја мари сунниска алимија правале. Аква вакерге. На джангля арапски. Офтано мевалин, офтано странцо. Ови противо ислами, ови куранџија, ови няни савке деџали, офтано прво пути англедер бишу панџберш ме саравава џике каја тематика те испитина севдил е просто примереа вакате е просто примереа сојо пример тегани о селефие нападинена сине Ебу Ханифе скоро абдези о селефие нападинена сине Ебу Ханифе амаро абдези амаро лейбе абдези. Значи да о мести, керибе мести кимен, тано о хадиси ховавно или па воопшто на постојнела, ако амаро месепи лелапе мести кимен ко абдези, едова пренесинела ле, сао де е криваети, јараклотано таро Ебу Ханифе соскетано риваети, ко пегамбери Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем кергја мести килес керимен, и амен со о Ебу Ханифа кова хадиси тано е таро најхубавне хадисија, значи неверодостојно хадиси, башто ако некој испитинења ме англедер бишу панџбершакова диклум, ме ако англедер бишу панџбершакова четингум башо мести кимен, о хадиси башо мести кимен. Соски добором нападимо Ебу Ханифа. Соски добором и калгеле чак таро дини. Соске кергеле шија. Соске сине о расправе лескере дали какволко сунниска месепија. Или на ете кволко сунниска месепија. Соске сине панлода. Ja, o pandi bi skroz javer nešto. O pandi bi taro politička problematike. O pandi bi leskoro prvo pandena le taro emevije. Prvo i pamutaro emevije, ne? Soske ов подржинела сијек тематика Ебу Ханифе скоро вакери бе башо Хазрети Алија. Интересантно. Штингу маховата. Башо халифетлуко е Хазрети Алија скоро. Джанија со вакерга Ебу Ханифе. Халео хакко е Хазрети Алија скоро. Manglem pacan, meakava koli la reklu, meakava koli la citingum, emoduman koli taro Muhammed Ebu Zekra bishinala. Anche akavalil teisi tumen kacitinen o sario dikibe basho khalifetluko e Hazreti Ali Askoro e taro Ebu strana e Ebu Hanifeske. Io vakati vakiro. Vakiro. Ama vakiro mena napadinava da ova грешинге, али миро би повише цигала таре од ја страна. И акава индиректно Ебу Ханифе поможинела сине е Аббасиен, то есть поможинела сине е пегамберескере фамилија те перел о империализам е емевиенгоро. Соске о емевие добором зулуми керена сине со асавко зулуми нашти сине те трпинено народо. Еке
o Ebu Hanifa biangula kovakti emevjengoro ketano vladari ili pa halifa o Hadžač ibn Ebu Jusuf. Ke qitingjon kojtano Hadžač ibn Ebu Jusuf halife taro emevije yek taro najbare zulumkarja kova najbaro zulum ikerela sine bashi pejgamberes kere familia. I deshu panj bersh gjivdinela o Ebu Hanife ko odova periodi, deshu panj bersh isile. I dikela kava zulumi, i dikela kaya nepravda, i dikela kaya promena e islameskeri. Ovdje kela sakala, kobor promeningjape u islami, kobor promeningjape e pejgambereskoro sunneti, e pejgambereskoro dini kobor promenimo. I ovso kerela indirektno pomožinela je Abbasijen tešaj, Abbasije te oven ko vlast mislindor deka o Abbasije koven pošukar, ne? Diken ko vakti emevjengoro sine panlo, na samo Abbasije, ko vakti emevjengoro sine panlo, sarso sine panlo agar sine maldetirimo em brkimo sine tari kufa kova akate araklivoja deka jivdingja neko borberš tari geloki Mekka našlo tari kufa geloki Mekka ko vakti emevjengoro. Ko Abbasije kerela bijati prvo abbasijsko halifa odvatano Ebu Abbas Seffah. Ebu Abbas. Akva kuolako lela abbasijsko imperiju propevasta, i akate o Ebu Hanife kerela leskere bijati emakate pišla najradostna divesa taro Ebu Hanife. Soske o emevije propele. Ama palo odova dikela da i abbasijska imperija nakerela palem promena ko islami, negoli продолжинела од ова со продолжинја ОМВ, авдие да јаре политикај, не? Јек политичко партија, значи ВМРО со градинја ќе давало СДСМ, не мангава тала политичка партија ке мишинава кате, ама промена на керела о иста корупција продолжине на колку вада. Преместено ке е партија. Haliden maso mangavate vagira. Evo te o ista korupcija, o ista važno o vlast, važno o pare, važno o agarva kerdo i stolica, o ista problemija avena i ovdje vola i vodno i palem protiv niko baš o Abbasije, pa sad do deka na vola ko vlaso Ebu Džafer Mensur ili isto akate pandelale i na ne panlo jek puti, nego poviše puti panlo, ama ko posledno kedi panlo i siva kerive da otrovинелале или па Мариндор муда керенале. Ама веќе исиле ефтавардеш берш веќе кога берша и Ебу Ханифе пуро и панло емерала. Нормално и сега те вакерибе да мангелате чивеле ко власко судо, значи главното судо теовол и ретрет коре тана овна прифатинела и себе пиодолестар pandelale, am odlatani samo stapice, odlatani nama štelke Ebu Hanifeske, kova o Mensur, o Džafer Džanola sine Butšukar, дека тано лескоро противнико, индиректно противнико. Соске керела дерси или пак очасија лескоро учибе таро против лескери владарина, значи со владинена сине. Кана дике Ебу Ханифе еке кобор сад, ек текваш сад, еске наштито објаснина лјакате, и кобор накавгем на джанала. Гигантично алими, кобор читингим добором правѓами годи, кобор читингим добором јавер перспективе таро ислами дингјама, ек чачутно önderi, ек чачутно Мануш кова агярва кердо ангја или па борингјапе против узулуми или па агярва кердо против онеправедно ислами, со авдиамен дживдинајале се, со амен авдие дживдинајале. Агјар, накратко Харица оптеречин јумтумен. Да, доста информација со ме тумен ја дава
Acala informație Ширина Филипа Тева Керав и Агярда мислава. Allah neka nagradi. Ще досадно. Maybe мангавин те користинав само ако и си тупа на време, Хари, те користинав адава простор, Тева Керав. За жал дикея Те бил мена шунавату почмингјан те крчинјакате? Крчинава, добро, тут и нету нешто, а те техничко проблеми ко само почетак. Ка трудинама, надинама дека колку Ајде панда Харица Шајкавал. Шајкавал, аѓаре. Каје Керав, доколку и си амаре дикутнен, мисля прашање кое соитано повези моите маја, доколку и си ек 5-10 минутија време амаре хоџа, ка шајт, значи те поставинен тументу маре прашања кана, а ка потребни по хоџа те говоринал адла прашање. Ка панаве баве скоро микрофоните или ка дали о проблемите но? А кана и пошукара, кана веќе унава. Епа о баве, значи таро баве најверојатно микрофони. Авала. Ајке гере. Доколку иту Хари панда е 10-15 минутија време, како чен амарете кутне повезиме те маја, или треба ке да хоđам? Ја шајна не проблемите и те мајате од ваша, ама те распрскрина и тема и тема. Да, тема. Това аке о ше гюнери јек теламе джилесте, джилескери фамилија, путела вакрила хоđа сокто месети Ханефи, на формирингја о Ебу Ханифе, него лескер ученикја о Јусуф и Тел Мухамед. Ја. Акава и проблематика кој ислами. Нијек месепи на не створимо ко вакти додека дживдинге акалаштар великанија, а јарва кердо о Ханефи, Малики, Шафи, Хамбели, нијек. Него ли од послем ленгере учењакоја керена месепи. Соске керена месепи. Иншаллах ка халјовен со мангавате вакера. Месепи керена таро фанатизам према ленде. Значи бут манги бе фанатичко тики бе управо ленде. Агер кава керање еке кипенцар у мушликоја ленгере кипија. Сар кергелен божанствена, сар кергелен девла скотари клиле оменат, сари клило оменат сар кипи ко вактие курешиенгоро, соске диклеле сар девел, оменат сине јек обично мануш, јек мануш кова дживдингја ко одва време ко Джахилска Арапија, емо одва мануш керела сине шукарипе, оменат, керела сине шукарипе. Добором шукарипе со сари ненге поможинела сине. Пало лескоро мерипе, о Арапија кергеле божанствено. Девел, кергеле стар кипи и пошмингеле сте те пакјан таро лескоро два кердо добором шукарипе. Јани пало мерипе божанствено керенале. А ја Ебу Ханифе, да? Сар месепи, сар правцо напостојнела додека ов дживдинела, него ли ов сатва керав ов тегани боринела сине лескоро анафтано дуито манушкова борингјабе против зулуми. И прво ибадети кет качитинено Ханифе скоро месепи прво ибадети или лескоро фик прво ибадети накерела нио намази, накерела нио ручи, нио зекјати, нио пости, нио илими, него ли керела ле прво фарзи борибе против зулуми. Соске мануш бут зулуми дикля. И ов керела ле прво фарзи борибе против зулуми. И размислен јека савко мануш кога боринелапе против зулуми, нормално е кој лескоро керибе бути на створинѓа месепи. На створинѓа. Него пало одва лескери учења која, најпенџарот не зате лескери учења која иси, и ова створинена јек месепи, јек правцо, и одва правцо, авдие амин слединаја, ама кубори одва правцо, веродостојно дека од ова директно аволатаро Ебу Ханифа, од ова на неама нисаве доказја, соске и сијек мислибе соске Ебу Ханифе скере китапија или лескере китапија и уништиме, говори од ова са точно наджанава, требала пошукар Харицата испитинава каја ситуација, да авдие со амен и си амен Ебу Ханифе скоро месепи, на не директно лестар, него таро лескере учењакоја,
со пратинаја лен, пример кадав менге ек фетва ленгери, што малем джекакава, интересантно за те прававту мари годи. И фетва, ек ханефиско фетва, кобор манина шај течитине, нем родена кава, агар вакирала, сведоко, ек музичари сведоко наштитово. Сведоко музичарите анем леко судо ем те судинал наштитово. Камаро месепи акава пишина. Музичари сведоко наштитово. Соске код ова време музичарија сине саравди сарджанина тумена авди амаре ромаки улица башалена паренге или на джанавасо и дикенален сине ховавне мануша. Неповерлива мануша. И башиленге пишинге музичарија, јани мануша кола бавине банапе музика ја одла мануша сведоко ја наштитовол. Меа савко нешто наверувава дека ханефиско месепи капишнал према лескери интелигенција, према лескери логика, према лескоро џамдипе добором агар толерантно мануш таро со пенџарја најхарица деш културе колескоро џивдипе, лескоро трговачко џивдипе нације и цивилизације, а савко нешто наштитева кера. Можем дали соске исјаме па да дујтрин шта прашање камука, ако шај само кратко те одговори на опет, аби те шајте ресара, значи повише праленгере, аке обериша шепки ектерами джилесте вакелола јек пучива джекому прало и мери, дали и дај имаме ханифескири и неоа нав рахима или на шајнум право селам. Значи, а каква е проблем? Ме ко прво почеток нели вакергим дека тари дај на нела нисаве на неамен добором бут изворија тари лескери дај и ако да постои ја не кобори изворија, одла изворија садо кобори веродостојна кому китапи вакерла дека и не веродостојна или пако повишето китапја и си кај се вакерна неверодостојна и одолеске да наџанела пе точно ла Коранав. Те кергем воедно лафи таролескоро бијамди педа на неточно. Некој вакирла соске 60 и некој атано бијамо тари пали хиджра, некој вакирла 80 и бијамо, некој вакирла 85 и бијамо, ама амен базирина амен авдиеко со баро број таро учења која со пишингеле стар и одовала ја авдие сар аргументи, ја побаро број таро учења која пишине на соске дијатар на неамен нисаве изворја или информација. Те постоине на савке изворја та неверодостојна или па. Јек баро се јаме како како диско вакелола дали после молескоро мери бе пучела и се критики баше олескоро исламско делување или пренесинела леко ховавнике. Апсолутно иси. Ден денес исијаме на кава. Ден денес расправе исијаме. Акалеста. Ден денес исијаме шверишкајтели, сарвакелапе. Тешкоче. Тешкоче исијаме амаре месепеа ке џаја или па ке то објасни амаро месепи која вертана. Секој дикеламен сар најслабо, секој дикеламен сар јек нај ајар вакердо сарте вакера. Меда више на джанава саве термини а те употребина премала маро месепи. Значи на ден денес да исија дискриминација премала маро ханефиско месепи. Иако ко свето тано јектаро најраспространимо месепи. Иако ко свето јектаро најраспространимо месепи. А о расправе машкар ко алимија тергјовена буд баре расправе баш маро месепи. Оđam o последно прашање како чема калеја иншалла Аллах ескере на века завршина абдисутни програма мари Таро Хасани јек баро селами лескере фамилијаке а катаре бичаваја вакрила хоџа имер то веца сто башето излагање слабо шајте шинелпе такла информација а ке вецер со потврдиња амаро Таро Хасани со ту дењан шајли само то објаснине манге соске о Ебу Ханифа Сидингја пестаро имам Садик. Али се. Кана те вакирава савко нешто на раклум, кана силен расправе машкар ленде, логичка расправе машкар ленде, ама олескоро циди бе назначила дека холјанѓалеа или па на мангла леате овеле контактија
Giodova na andiamo amico di te ispitina. Ama te andiamo di potreba taro mirokovati ispitina, sai ispitina soske ili sarija kana cilimo taro imam Sadiq, ne? Hocam, amen reslem ko kraju. Повише прашање на не тему кав. Соске панда нешто, нема проблеми, така се мати кло после банално. Ту ме мислева дека секој ек муслимани која се опиравала упрапесте ек трунка инсан луко, би требала и не, акава на те критикунал, него не можеш ни те акцептиринал, ама не требала ни те критикунал, него те испитинал, те преиспитинал. А мен апелиринеја джико самар дикутне, значи, бешен преиспитене на кала. И се на два шајпа тувитен и преку YouTube платформа, значи роден Roma Integration Oberhausen, од теколто мен целов купно софпети авдиве тешунен попазливо хоџа имере, а да те да не би препоручина менге, сариненге, а менге те преиспитина. И после на одлуке. Значи, на деликуно е ке муслиманеске критикете дел саджикоте на преиспитинја. Аква ме мислава дека е капел, солидар си не джикоста, амаре каля. Извини, Джеже Мупал, веќе завршина и програма, кадека која вера прилike, иншалла, кадека пуча, соски силе пандек пучива, али амена ке веќе рестем ко само крајо, а на мангава те малтретири нафту. Скеджанава дека доста джаналатол и конисто начин напето, значи ке да игралате дерси. Па далеске хоџам ако слажинеето ме би мангавинете продолжина амен. Ли таро соштар ме се пиете кера асафке шуде софпете асафке шуде дерсија. Те джана значи о живото ленгорода. Амен сигурно това карика туте договори наменте шајаквате продолжината кера серијалија. И мешај само те вакерав дека авдиве ме манге вакерав сар индивидум сар фегули иако шунгјум предходно да кава, али увеќе да шунава ме манге вакерава дека лава мансар одново нешто вавер, тари вавер перспектива увек дикава. Акра дали адова кој е манушикане. Точно или најточно, ама интелигенција кога барија керела ко врв ниво ме вакерава. Ама сар кога те шунавту, а ќе кана палодуј курке те кере лафи, пале каде кафтарива перспектива. Значи некако увек деамен вавер перспективе, вавер правција. Правгиона неве теме, неве пучиба, неве ки годи неве нисаве истражувања. Значи увек некако сар увек е да шунаја, морате вакерав дека деамен вавер насоке кога се правила ми неве дромијате рода. Адава има цил, адава има кога, не мораме това вко 100% точно, али ме бива керава читинен, и све кои тари при интелигенција ка решинел пиро проблеми. Ме акава вавата само читибе и авава джико акава степените халевавите вакерав и си нешто акаде со штиминела, со и точно, а и си нешто со на неточно, со алимија катар коркори пестародва измислинге ива коркори пестародва пишинге коленгере лива. И сека си силе правоте пишнел дел, и сека силе правоте дел критика, со и најглавно акава требала те джанен джидо дека навало они замие, акава и будбаро пункти ко муслимања 500 години пало пегамбери Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, додека навена амен делила си не пишимо салде редие значило само критике екеске. Адала сине о китапија со сине пиши метаро алимија критика имам Шафија Калеске, имам Малика Калеске критика и ред. А каде синема нешто со манлум воедно пандајек нешто те вакерав. Таро критике таро имам Ебу Ханифе. Кај со вакерена дека о Шафи, о Хамбели, значи критикујне нале, колил веќе си амен пример јадин до таро Шефик Курдич, не? И акате о имам Шафи вакерела да наштите критикујнел Ебу Ханифе, наштите лошна лафи управлесете вакерел, со скекојек пренесување о имам Шафи акава вакерела, баш Ебу Ханифа. Со вакерела
Шуненама? Имам Шафија тоа ќе башо Ебу Ханифе, еманушенгетано неопходно о ханефиско фик. И таракава лафива келла те диклема кана кате негиринелале акате пишнелале стар позитивно, ама позитивно старакава шуненакава логика. Употребине нигодија. О имам Шафија келла еманушенгетано неопходно о ханефиско фик. Халева. Име аква кучава макана. Ja imam Šafi. Това керѓан еманушенгетано неопходно о ханефиско фик. Те и неопходно, те и потребно о ханефиско фик. Соски и тоа шафиско месепи тоа. Со налилем сабне ханефи. Соски на предозимингем, те си не добором зорало, те си не добором учимо, те си не добором професионално лескоро фик или лескери годи или лескере предавања. Соски и клилеја вер месепија. Што прашање? А ќе ми го глапуска. Значи тоа ќе еманушенгетано неопходно ханефиско фик, а катали клювала шафиско фик. Неопходно кога со неизбегливо, значи никако неизбегливо. Тоа пишнува ко Шефик Курдички страница 43 ко Лил Штар Баре Великанија. Те ова савконе што ваќе ќе тега ни на не потреба менгетаро шафиско, маликиско, хамбелиско, езаиско, месепина соски сиаме не бо добором респектирингеле. Саро акана браниненале акатар, ваќе на ола наштија савке лафијате ваќе леске. Браниненале, ама акатар авер месепија против лесте и калге. На нелогично. Ми годија кога на хали. Која вера програме, значи каде калада те арака јек. Ајде кава провизорно или па јек одговорира кој кала прашање. Каде значи коваламе на два шајпа, каде саспа џокоа курко, доколку временско адава пошто празниките не, одобринена менге каде значи тела соштар месепија, Елеске која наф иншаллах ка дикате интензивирина сарине сао месепија. Надинаваме дека сарсова кергјум па на ек пути ка приспитинем пе самаре дикутне. Проблеми тематиката ро месепија кај ќе будбаре проблеми, кај ќе будбаре мора кватова керав дека ме веруинава која маро народо, веруинава која маро исламско вероисповест народо кога со кланенина на магија дека не имам шафијаско мироизлагање, имам шафијаско излагање кол баро бум. Со намангава воопшто голесер моментално те кера влави. Кој имам Шафи? Со кергја имам Шафи. Сар кергја имам Шафи. Ала, кате пошкар мате астара кала тематике се. Ко народо мате астара кала тематике. Оџам туџа нема дека ме Мешаје класика кај уставкава кера кај биамо кај саведила пишинга, кој лескри дај, кој лескро дат, кај џибдинга саво фиксинени соке. Ама ме акава акаја класика, знаете, на керава. Него мете кергин ка кера ме као керавски јек, туџа нема, а мен пенџереме веќе доста берша. Туџа не е дека метоите чијавто се озорли на чијавто, ама те би справдана би справ. Значи, тена кана, али ва вермасек, тена ва вермасек, пало дуј масек, пало трим, пало екваш беш. Урачуни дека јек диве мора ти иклове, дали? Старсо доџаргјума ке одиветаро е бохани те ва кереаминги, иншаллах, кад доџара одиве, значи те вакере и тароса, адва со шуне, суске сматринава дека требола това спремна и те шунада во вер перспектива. Мање начало ништо ја вер, него само те захвалинава планетите Аллахске којанав, Аллах нека наградиното калеске хоџам, со ту делиндан то драгоцено време аменге, кога со никадно одинеама, увек си спремно, значи те аве те демен арка, амаре ромен, без разлика само дали исламско или па уопште општо живото, значи увек си спремно сар советникот да те беше дали амари страна, а далеске Аллах нека наградиното, а да ваџановате те нинав, хем мангава туке те фамилијаке, Аллах нека арачуту минисала тора кава прека пандемија, тоа имање часто вето увек ведро аѓаре нас немо хем свежо срцо сијан, а да буд берша иншалла те овеаминге аѓаре те деамен арка, те деамен јек шајпа, туја аменда ке аѓаре те определи намен, суске исипан да јек кава керав јек тикно
Ајде кога ќе е кикно анекдота, ма бут поучно кола со вакергја дека јека дат пирела пе чавеа ко ив и астарела печен вакела пазинте на пере, па очаво и ранела леске е одговоре, вакела модат ме пратинава само те траѓа, кај ту газинеа ме па туте газинеа. Значи ако кереа ту грешка ме да каќера. И адалеа би мавеки педагогија, па нек ми бучу со лафика вакерафту ме педагошко лафи, исламско педагошко лафи акава. Ма воспитинен ечавен, него ли воспитинен тумен коркори тумен, со затено чавокаличинел сар тумен. Евалда. Одовај со мангавата вакеја педагошко аспекти, месар социјал педагог, хај, адалескија каласти лем дека увекитано кела бари улога манусе кела копи пеа првотано пес, па палпеските максимедате вучинова деле. Мангава, бивете панамари, служи програма која си не доста користен, доста информативно. Аллах иншалла па непти нека награди много хоđum. Тукете фамилија ке се најшкат па джико дикло. Ofsasto selam İsa mare pralenge so dikja. Selam. Еке, да вас сине, значи о хоđа, ме мислеа дека баба мену живингем со дуџене. Кога правим шужо сохпети, кога со нормално амен дека шунгема са по нешто. Браво. Ако да могу те додајнале, аменгето на полок јесте му прала. Амен нормално лестар добинем бут часија. Хем освати бада о кери бада лескролафија меѓето но боедноставно пошто леја бешлем значи џанаја леко приватно хем плюс сокрла пеко дерсија сарта на менцар ама палем мева крава ман со бут сокрла пес мознајне бајда кердале прво лилеја значи повест ислама темпело на пример могучно се чавен или акала прави со дикена Тарошев Комер Башич, те силен прилика и сико босанско пишино, свано заиста читинен, а калалил овда прво менге джикорек на објаснин дале, значи кога почнете читина калалил, бут тези амарешересте, ем заиста да значи поедноставно те сватина, ем чак сувише, а менге да летано полесно му прал. Ме сватина понекога чакала на Динамо дека исто маре дикут не да значи ка Лена кавако обзирам ка починенте преиспитинен. Апсолутно. Шуже лафија бут ајкава керав искрена лафија кола со интернет соодветна која марода живото или опште ко човечко живото, ко животно општество париринала кони со начин, значи Сарсова Киргија те напоменав дека Ебу Ханифе кони со начин не исто само манушта исто, на? Хем керелајне бути, аракелајне пе фамилија и нелени сави обавеза према пи фамилија, према пе ученикја и кони со начин, значи акатари да деламе јек перспектива, јек слика дека и о живото оласи не само манушада, кони со начин. Значи, апсолутно. Ако некој тано доктори назначено дека тано кони со начин, а канов само фокусирала пе кипи професија, хем бистрела по живото пе чавен, пе фамилија, бистрела ем дикела те фокусирала пе само кипи професија. А савко нешто значи на сине и будбукја едноставно требало те бешаем, те рефлектирина, те починате истражина. Ко секој случај туке мангава те захвалнава, па не пити обсасто со и не туда манцар, со е конструктивно. Да не проблеми баш кале букење не неговорно ме погото активно, значи ме кала буке бут пратинавале не погото кога керала пелафитаро амаро учители поточно амаро хоđа ајде ни мери значи лескире лафија те пратинелен заиста шај бутеџене е тано паресте соске нахавена значи на џанина да са коем чак судише бутеџене качулинелен ама морам се сојадан морам те дикахари баве перспективата нема кале перспективата само шајте байрама роџандипа ема кале да ковоено отворено питање хем требала да заишта да истражинален ме кога Кирила Пелафитар амаро хоđа мен морам тоа заблагодариме со постојнала менги са кој е камаре околинате со байрарала мароџандипа хем а мен само шајте кира заблагодариме мен бут барвале нема оле Мада до сади не е бути, нели? Не, слажнама тука, али ајке дикеја дека понекогаш и успе не е калале, акале шугете менцар. Магина чолни што баве него те мангав туке шукарак, па ишала кади кана шукарак. Исто туке да му правило живин дум шатра кравака.
Супер, радујнама, локети ратник. Ајде, локети. Пакјар декутне, значи, акава сине пандејек програма, надинама дека тумен исто укористи салилентаро акава шужо софпети, тајака е шужи историја која со амиѓо имам овоџа о имери ајдини, значи, ангја попаше, интензивирингем са акава, значи, амаре теме си некој сино имам Азам Ебу Ханифа, кократа точке, оhođa pokušenja amenge, znači to objasnil akva profili taro akava manuš kova pridonesanda ko isljam hem sarsine, znači jek asavko manuš kova su muklajek baro trago ko islamsko sveto. Mena dinama дека тумен уживинген сарме, ме шајто обичинатуминге дека амен качува кодова, значи таро исламско вероисповеска овен пана повише серијалија ка покушина тецида пана повише, значи асавки интересни теме, кола со ка правила амари годи, мање начало ништо вавер, него секоле поединачно те захвалинама, значи кола конструктивно шужо софпети заедно тумаре коментаренцарда, кола со денген, значи ко позитивно начин со споделено видео максимално туменге мангава са најшукарео Аллах иншалла темкел по рахметлуку претуменде претумаре максимум претумари фамилија хем иншалла те дикамен джико јавер прилике сигурно адвашето и пало о празникја или па празник онда каде ка значи Сарково, ковен информириме, сар со тумен сиклесиен, шукартаро те напоменила, дека тумен истумен два шајпа, значи преку и платформа YouTube, исто те дикенамен, роден Roma Integration Oberhausen, и одо те, значи, абониринен о и платформа YouTube, и одо те коло тумен два шајпа, увек те дикен, значи, амаре актуелна информација тај програме. Мангава тумен ги шукарат, овен со Степан Епти, со Сенсина Менцар, поединечно, па некои еселаму алейкум, ве рахметуллах, ве берекатух.